Veliki pozdrav narode. Evo, mesirače rastu, puževa sam se riješio, ali najvažniju stvar vam nisam otkrio. Kako kod mene da sam ja posijao mesirače, a nisam ništa uzorao. Vidi se fino na travi, vidi se na zemlji da orano nije. Da bi vam ja to otkrio, morate se naručiti na ovaj kanal. Jest da je trava malo velika, jedno sam kosio. Vidite, mesirače su velike, rastu. Kad se naručite na ovaj kanal, ja ću vam otkriti kako se mesirače sade, a da se ne mora orati. Vidite, ništa tu orano nije, nije kopano, nije zagrčano, trava nije čupana. I nadajmo se da će biti i mesirača puno, jer njiva nije mala. Vidite, evo, ništa tu nije orano. Evo, nema brazde, nema ništa. Nema ni puževa, trava je velika. Evo vidite, samo što sam travu pokosio. Orano nije ništa. Nadajmo se da ste se naručili na kanal, jer ako se naručite ne morate platiti ništa, to je sve besplatno. Vidite kako ovdje fino rastu. Ništa nije orano. Pripremljeno je za zalivanje. Evo, čak i jednog puža smo našli. Kako je ovaj preživio ne znamo. Pa da vidimo kako je to. Evo, čak i plodovi su već počeli. Sigurno će biti još koji. To ću vam reći u sljedećem videu kad odate naručninu. Loze fino rastu. Nadajmo se da ste se već naručili. Ne morate platiti. Sve je besplatno. I savjeti poslije kako se sadi, a da se ne mučite da orete zemlju. Jer to se sve da. Kako bi vidjeli sljedeći video, vi se slobodno naručite. Jer uskoro će biti aronija za brati. Evo.